Pratite sa kanala Hrvatski Gamebox. Danas igramo Bad Beaches i probat ćemo tu proći par levela na ovom, zapravo evo, prvi sam riješio samo za probu, tu rješavamo s balonima levele. Ovo zanemarite, to su neke glupe reklame. Mislim da neću dobiti copyright. Evo, to moramo sad riješiti, znači probat ćemo složiti neku malu mašinicu. Mislim da bi to bilo dobro. Možda bi da. Da, fore. Dobro sam napravio to. Ali nećemo dobiti, da, nismo dobili 3 zvjezdice. Idemo dalje. Pa evo nas na sljedećem. To je sljedeći level. Isto će nam sigurno trebati, baloni. Isto ovo. Zapravo ne isto, to nismo imali. Ovo i ovo. Da, to je to. Dobro, to ćemo sad, nećemo dobiti isto puno zvjezdica. Jer to je samo, to smo tek počeli. I to je obično samo lagano napravljeno. Idemo na sljedeći level. Još ćemo riješiti 2. Ovo, tu moramo doći tamo. Znači kužimo. Ne, ovako. Tak. To i to. To je to, da. Ne. Fuck. Moram iz početka slučajno se to stisnu. Dobro. Evo, bravo ja. Brzo puši. Puši balone. Bam. Koliko je falilo. Idemo. Ne, kriva strana. Shit. Idemo, odmah. Brzo. I buši. Ne, fuck. Ajde. I bam. I evo ga, prošli smo level. Mislim ljudi da bi to bilo sve od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav.